kaspero. Day spear fishing tayo ngayon. So check natin around 6:15 AM. At dito lang tayo sa tapat ng Station 1. Ayan. Ayan, ito yung spot natin. Dito tayo nakakapana ng mga King Mac. Kasama natin si Bro Kevin eh. Ayan. Si Master X at saka si Kuya. Ayan. Carbon grouper mga kaspero. Grabe yung bunganga. Kasya yung camera.
ni GT.
Di tayo nakapag-open ng camera. Sayang. Lakas pala ng ilupin. Buti nakapili tayo ng malaki. Na-bend yung shaft natin mga kaspiro. Nice one. May PB na tayo mga kasbiro. Oh, yellow fin! Woo! Kaspiro, oh, bend yung Salvimar shaft natin dahil dito oh. Yan oh. Ang laki nito. Yan oh. Yellow pin. Right. Laki. Ang lakas. Parang baboy. Oh, bilog na bilog. Sasalabay pa tayo. Bibig natin na salabay.
Shoutout muna tayo mga kaspero. Shoutout kay Skiptron Sakal ng Dapitan City. Kay Harold Galon, De Villa Galon, 6696 from San Isidro, Santa Magdalena, Sorsogon. Yan, shoutout. Kay Bongga Boys Adventure. Kay Sama Sub TV 2024 from Samal Island, Davao del Norte. Yan, shoutout. Kay Frederick Terrado. Ayan, shoutout. Kay Fred Magwili. Kay Achmad Sumangka from Sarangani Province. Shoutout. Kay Ronnie Pintason. Kay Danilo Adalim. At sa anak kong si Chods Prince from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, shoutout po. And then kay Ruben Borgios from Cebu, Mabolo. Ayan, shoutout. And then shoutout sa Disulok family kay Bong, LB, Albento, Laika, Laarni, Bibi, Edna, Rian, Tricia at Roque from Babatngon, Leyte. Ayan, shoutout po. And then kay Marlon Likay. Ayan, shoutout. Kay Ronel Ramon, Santa Fe Romblon. Shoutout. Kay Jones Peregrina. Ayan, shoutout. Kuya North TV. Shoutout po. And then kay Chris Jean 878. Shoutout. And then kay Joseph Dominguez 2561. Abo kay Bataan and Louisiana, USA. Shoutout po. Kay B. Jorn Dagaplo. Ayan, 19961. Shoutout po. And then kay Lloyd Hunting and to the team Spearfishing Addict sa Miss Oriental. Shoutout po. And kay GM Hileto ng Boracay. Shoutout po. And then pa shoutout Paradise Garden from Edwin Lacerna Ocampo. Ayan, shoutout po sa mga taga Paradise Garden dyan. And then shoutout NC Iloilo. Ayan, shoutout po. Kay Alex ng Las Piñas City from Alberto Guarapo. Ayan, shoutout po. Kay Serapio Bunayog Jr. Shoutout po. And then kay Oliver Bulyao 5025. Shoutout po. Kay Eduardo Jongson. Kay Renz Castro ng Libertad Antique. Shoutout po. And syempre kay Deep City. Ayan pa, shoutout sa tumira ng pusit. Kay Reggie Aguilar. Shoutout po. From Cubaysor, Malay. Ayan, kay Eric Jimenez ng Katanawan, Quezon. Shoutout po. Kay Edith Marie Agios. Shoutout. Kay Jomar Padregan 9062. Shoutout po. Kay Boyet Bellacarte. Shoutout. And then kay Steve Kai from Iloilo City. Shoutout po. And then kay June Mary Laya. Shoutout. Kay RG Bangalisan. Ayan, shoutout. Kay Sir Bobby Gaba. Shoutout po. And then kay Dindo Brigido. Shoutout. Siyempre kay J Adventure. And then kay Native Channel, Joy Adventure. And lahat ng Kanipo Vlogger. Shoutout. Kay HSR Bert Belesa. Shoutout po. Magpantay Family from San Juan, Batangas. Kay Joy Kineri. Maylin, Mary Joy, Joha, Andri, Aylamin. Yan, shoutout po. Kay Glenn Nakoren from Dapitan City. And then kay Gregory Thompson 6521 of Australia. Shoutout po. And then kay Super Pilo TV. Ayan, shoutout. Bro, shoutout. Kay Milagrosa Dios. Ayan, shoutout po. Kay Elmer Lombedencio. Ayan, shoutout. Kay Jimmy Banzuela. Shoutout. Kay Prix Alternative. Shoutout. And shoutout sa mga taga Dipolo. Ayan. And shoutout kay Captain Jack Barbosa. Kay Shane Etery and then Iwid from Jones Wood Scrap. Ayan, shoutout po. Kay Celso Elesan. Kay Kajorne Villegas. Siyempre kay Jan Arcebal. Shoutout. Kay Phil Carawel. Shoutout. Corny Taylor. Shoutout. Kay Pustik Outdoorsman. Ayan, shoutout. Kay Sir Louis Lopez. And then kay Servon and family. Shoutout. And kay Ryan Toby and lahat ng Toby family. Shoutout. And then kay Karamon Bacolinaw and then kay Ate Amy. Shoutout po. Ingat po kayo lagi dyan. Maraming salamat po sa walang samang pagsuporta. God bless you all.